PIN ebajeta PIN Popular Intelligence Network Directorate na President Office nabo tekaliwo so naliyo ebanga eryo nalyona ayenga ezira sente ayenga oba patriotic ku guiding nsi era eidhindawo mukatale mwami Kasede ndukira program awu yesimbira okwenda okujja mu parliament Kasede Michael assistant RCC jinja ninze na profilinga ayenga taidi bega profilinga report yange niyasinzira ku headquarters okumukoba ativa mu Kalulu kubanga ojatabatabule bye NRM mwidinda ebiseera ebyo baliwo ni Anna Muja edukira buya kola pool mumpola ya Kasede yavuiremu yategera bibyavwa kubanga NRM yali esasikenga kezaala ingiremu ate nga yali DP nga yocha nga kibuga kino kya kuba cha opposition ejaki yamba mu DP so ge yavwa mwana Muja yaidawo in fact awo na ngaido bani chances da Kasigwa okutwingira mu kintu awo so tulikuwonya kezaala aika abantu abale bakasede baniga balwa kwa candidate yali ebiseera ebyo bawa Kasigwa ale Kasigwa yali MP wa Jinja West FDC so n'abakada omulungi owempisa nga ntambulira najja kunikukira nyarodi nali mwaka mulamba nga nkola emirimu gya muzee ejom omuntu yenka mukama wange yategera ko ebyo biseera ebyo ali mwami falonda nataka leje mungabu nayi kule NBS ekyo bo nti yankyazanga ino ku radio nga tulina kikola ki ekibageita samuweya ayi nga titwogera kino nchogere lwalero kubanga tuli mu kintu so ebiwa ndize mu byabavuka mu wonsa n'aba member nesimba mukulembeze bwa wonsa Uganda National Students Association nakola emirimu ku mobilizing abavuka mu masomero ey'omuvaayo buti NRM Youth League yaida n'aba mukulembeze wano Namtumba district okulondebwa kuva ku kyalo paka ku district era bwe nali wano ninze nali treasurer wa NRM Youth League ngate Honorable Namuganza by then yali ni chairman wa Youth League Ivula so tegeze yali vice chairperson ye chairperson wa Igombola ayi wana ku district izina treasurer mukama we murigi tegeza nali mukama we wano ku district wali mukama we exactly twatambulira awo yatwa abantu tutambulira ni mwami Kirunda n'abakulembeze mu Busoga mu nabendawulo bakulembeze twalingana mu system ya ife yo nkobeire ya pini mwali mu muzee Gabula Ezra aliyawo chairman Iganga Kakaire Kirunda Ronald oyo Kategere Thomas yaweka muri twaye namba ningi bayinga tituli wali omugabi obaka ali walero wewa nyangawo yali kumubwacha abazinga